ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମେ ଠିକ୍ କରୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଡୁଡୁମା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଜି। ଆପଣମାନେ ଭେଟିଦେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡୁଡୁମା। ଆଉ ଡୁଡୁମା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାକୁ କୋରାପୁଟ ସବୁ ବଡ଼ ଅଛି। ଦେଓମାଳି ଡୁଡୁମା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନିଂ, ଆଜିର ପ୍ଲାନିଂ ଡୁଡୁମା ପାଇଁ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବୁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ, ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବେ। ରହିଲୁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। जयपुर स्टेशन, वेलकम टू जयपुर। ଅଟୋରେ ବସିବୁ ହେଇକିନା। ଆଉ ଦିନରେ କେବେ ଜୟପୁର ହିଁ ମିଳିବ।
ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ଏଇଠାରେ ମାଛ କୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଉ ଯଦି ମାଛ କୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଏ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ये हूँ सबुठ उच्चा जलप्रपात ओडिशार। व्यू देखिपे चारिआडे बण जंगल पूरा लंडा पहाड़। नहीं लंडा पार नुह आक्चुअली निया लगी जली पूरा देखिपे निया लगी आक्चुअली व्यू शीत दिन पाइबे। आईटा दुईटा स्टेट जाऊँगी एपटा आंध्र प्रदेश एपटा ओडिशार। लोक मैंने भी जानी शुणी निया लगे देते।
कला बर्तमान आम गाधेवाक आसु डुडुमा देखिपे देखिए पूरा पोखरी भाया पानी पूरा चिल ठीक अच्छे काकुड़ी केते 10 टका एटा दाना ना एटा खराब এটা 20 टका हां हो दियो 10 टका कर दियो लोक आसना हिंदी मासे नहीं एबे शीत दिन रे बेसी लोक आइबे आज्ञा एबे नाही शीत दिने वर्षा दिने पानी देखबा पाए लोक आइबे एबे तथापि अल्प पानी अछि हो ना एबे टिके पानी बेस पानी नाही ए वर्षा दिने शीत दिने बोले चारिआडे पानी पडुथिबो ना चारिआडे पानी गछ पछ टिके भल देखाउथिबो ना बोलुथिबो सिटी लोक देबा पाइ बोली शीत दिन बेसी आइबे गौली रुसई करी खाइबे रहिबे जीवा लोक जीबे रेबा लोक हम घर पाखरे मास ना को हमर घर छके छकर हां सुबह के आसपास माछ कोन ना ये बुड्डल छक लाइन फैन रे यान नथिबो नहीं ना झुला ले जाऊ ना जो रात्रि जळुछ की जो रात्रि जळुछ लाइट सोलर लाइट सब छिराई कर नहीं गले ए दुईटा तीनटा আছে রাতে রে জ্বললানি কোন তো নাই কুলিং পানি কুটি নিব गैस दस नहीं दामी खाना নাই লুনা লঙ্কা पानी भितर ठंडा पड़े रखछन टिके ठंडा रहियो बोली के बर्तमान पहुँची गल माछ कुंड कुंड माछ आ विषय तो हम किसी जानी खाली पड़े देखो माछ कुंड एटा जय जगन्नाथ सांग मैंने ये आम फास्ट भिडियोटी संपूर्ण करवा तेणु आज आम प्रथम ब्लॉग जेहेतु आम आपन को आज माछकुंड और डुडुमा जहाँ बुले देखिलु तो डुडुमाटी जयपुर ठू आपड़ आसले 60 किलोमीटर तो गूगल मैप साहाଯ୍ୟରେ आप आराम से आसीपर बुलिकी जापर जेहेतु खरा दिन भ्यू एतटा भल ना शीत दिन वर्षा दिन भ्यू पूरा जबरदस्त आउ भिडियोटी केमती कौन लगे जनइबे।
ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆମର ଭୁଲ ଭାଲ ଟିକେ ହେଇଥିବ ଆଉ କିଛି ଯଦି ସୁଧାରିବାକୁ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ପିନୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରିପ୍ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କୋରାପୁଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ଡୁଡୁମା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଆମର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଖରାଦିନେ କେବେ ବି ଡୁଡୁମା ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଖରାଦିନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖରାପ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେନି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପାଇବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଶୀତ ଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ଯେମିତି ଆମର ମାଉସୀ କହିଲେ କି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, ସୋଲାର ଫୋଲାର ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି, ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ଲାନିଂ କର, ଜବରଦସ୍ତ ହବ। ଜବରଦସ୍ତ ଭିଉ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଭିଉ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଟାଇମିଂ ଠିକ୍ ହବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ବାହାରିକି ଜୟପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଜୟପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ମିଳିଯିବ ରେଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସିପାରିବେ। ଲମତାପୁଟରୁ ମାତ୍ର 16-20 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହବ। ଆଉ ଯାହାର ବି ବାଇକ୍ ଦରକାର ସେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, କାହାର ବାଇକ୍ ଦରକାର କମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବୁ, ଆମର ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ।